asti salange kolena jamae pasalena to kasasie. Wattuna pede tatamba ni to matepe kuna bisa. Inoko ni to matepe ya mak bicari beranie kusila seru setaperna ya nari tu padana to Israel ya mak bicara Yunanie. Na sabab wattuna mak bagandre sesso dena malada na jampangi janda kasasie ya mak bicara Yunanie. Jajero 12 suroi no limana ni mak dapunga sininna jamae napa na pudama kada. Sila sureng. Majaya kuandre na sabari na dena malada i jampangi mapak guruangi ada dana puang Allah Ta'ala. Rima kuana naro pile no pitu tau kolemu ya mari sengenge makada to makasing ampena si bawa maca. Napa na toro mu pacing kwa mengiwedingi pernuangi mursu ya ro jamange. Na sabab ya malada idi jampangi ya nari tu masumpajang siwa mapak guruangi ada dana puang Allah Ta'ala. Na si cocoki mana ni jamae ya ro adana suroi. Jadi pada napile ni Stefanus ya nari tu tau ya matede etapena si bawa penlatoru mapacing. Rilain na ro napile toi Filipus, Prokorus, Nikanor, Timong, Parmenas, si bawa Nikolaus. Ya ro Nikolaus topole Antioquia, ia ke macue ko agamana to Israele. Pure ro pada pengolomanan ni kusuroi. Na pero suroi nelo doangan ni si bana patopo ni jarinna kurotawe. Tanrana makadana barakakiwi si bawa nalenni jamak baru. Maku ni ro pedek maleban ni ada dana puang Allah Ta'ala. Na pedek tatamba megatoni to matepe ku Yerusalem. Rilain na ro megato ima macue matepe kuna bisa. Itapusalai Stefanus. Na ya Stefanus ibarakaki wi ku puang Allah Ta'ala gangkana naule mebu mujisa si batan rama kalalain ku tengana to mega. Ia kei pengewangi wi ku to libertinie. Ia nari tu se dia kalompo pole ku salah se dinna onrong asompana to Israel. Ia ro to libertinie to pole ku kota Kirene si bawa Iskandaria. Nang kato pole ku tanah Kilikia si bawa Asia. Mase di mana ngi melo mewa Stefanus. Ia kia de gaga mulek kalai. Na sabang keruhna Allah Ta'ala malengi amacang si bawa pak guru mak bicara. Jajeng kana sare are tau na panca jisa bibele. Kuam mengi mak bicara makada yang kalinga Stefanus pakariawai Nabi Musa si bawa puang Allah Ta'ala. Gangkana macai lakde ni to mega na taro ya roadai. Maku toro to macecuana to Israele si bawa guru agamae. Na pada joka ni tikang Stefanus napa na tiwi pas sama ngolo ku mahkamah agamae. Angkatona sa bibele na suro makada. Ye tawe tulina pakariawe bola sompange. Maku toro hukut torae na sabab yang kalinga na pau makada yero Isa to Nasare meloi rutungi yai bola sompange napa na pindra sininna adeta yai manae poli ku Nabi Musa. Na iro watue itangani Stefanus ku sininna tau yang ketudah ku mahkamah agamero. Na pada ni malaikae na ita tapana.